Ngiyaxolisa ubhuti. Uxolisa ini? Yes. Iphi license yami ndifuna ilicense right because undluzise nangomsebenzi. Uyakhumbula lelanga waza lapha uthi wena ufuna ilicense. Yes. Lelanga waza uzothatha ilicense uthathe kimi. No mama. Ukunike malini bhuti? Lonke ngifuna 7,000. Ufuna content public. Awuza nemali ya 3,000 uthi yena uzoboleka imali kumatshonisa. Angaze fuck off. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ngu-LAVAWS pronounce lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, I'm back ke nge-follow up lena kabhuti. Niyakhumbula that day ugogo wathi simshiye ugogo Mahlasela wayethe ubhuti simshiye lapha ezosala esiba busy ngaye. Well niyambona ke namhlanje bafethu ubhuti sekangumqemana. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila njalo bhuti. Ngiyaphila bhuti. Hayi at least sewuyakwazi ukukhuluma manje. Right ngiyabonga yaningincedile Sengicedile. Right manje ngiyabonga. Usu-right bhuti. Phela that day nasebusuku ngiyakhona ukulala manje akasakhumula impahla wale lapha. Akasakhumula ubona nje ngisinekile ngekanje nami sengikhululekile ngegrade. Seka right. Number 1. ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Mana bhuti wami ngithi uyangithembisa ukuthi zonke lezi zinto bawuzenza before ezokuba ngiphinde zenzakala. Usho uyangithembisa. Ngiyakuthembisa bhuti. Ubhuti useka ngithimisile nobhuti uthi angeke ngiphinde ngizenze. Angisoqala ukumarketa manje khona la ubamba khona. Kumele athola umsebenzi okwamanje. No hayi besikho ngoba bengishilo off cameras ukuthi sizozama kumzamela lokho okuncane uyangithola ukuthi ngobe ephuma kulento leyo uphuma kuyo ebuyele naye bengumuntu osebenzela ingane zakhe angithi unezingane ngobe uyashilo. Injalo. Siyabonga mfowethu nathi ukuthi mfethu usibhalele ngokusithemba ubhuti seka right kanje uyabona. Akubonge mina mfethu kahle awuthi ngithi ngiyabonga. Awuthi ngithi ngiyabonga. Ungawari mfowethu. Ngibonga wena bhuti manje ukuthi sowululamile ne. Amshoni ibongile na kugogo Mahlasela ke ngoba uyi umuntu osincede kakhulu ukuthi uzibe semandleni. Ngiyabonga. Ke namhlanje ngibhalele ngabanye bafethu ngomnye my brother ngale othi nenkinga onayo ucela nje lovers uphuthume nje yami uzonginceda ngathi mfowethu sisendleleni siJozi Bioscope. Awuthi ngami ngejoin my brother ngivu ukuthi yena inkinga yakhe oya namhlanje yini. I'll see you on the other side. Well bafethu like I said ukuthi ngizojoin my brother usibhalele ke namhlanje wathi unengxaki ofuna nje siJozi Bioscope siphuthumele. Bhuti wami kunjani? Molweni bhuti kunjani? Ndiphilile Nkosi mntakwethu. Benisacela nje uxele isixelelo kube igama lakho bhuti ngibani and kwake wayisibhalele namhlanje apha kuJozi Bioscope. Okay bhuti mina igama lami ndinguThami ndisuka ngapha umhlaba seCofa Imfama. Ukuze ndizofika apha ndiye ndasolokelwa ngabazali. So ingxaki ke ngoku ka befika abazali besolekile ndaphunyelwa zimali ndahlala ekhaya kodwa ndacinga ukuthi mandize eGauteng for ntoni for i-driver's license. Ndadibana nabafana abayi-2 ne omnye andimazi ke nguGerald kodwa ukhona lo omnye endimaziyo onguye ungqongqoshe walento. Lo mfo lo undibhayizisile ndina lo mfo nebendisebenza naye anibonise ipost phaya emsebenzini athi le post le idinga kube ube ne-driver's license ngiqonda ba hayi izawulunga ke indaba edibene ne-driver's license ndizayiphuthuma cause khona i-out endiyaziyo endikhe ndava ngayo ke apha kuFacebook ndiqonda ba hayi ngawuthi ndiyiphuthume la mfondo kakuhle befuna ucode 14 license so ngiqonda ba ayi mandiyiphuthumele out nyani ke ngoba ndiyancokola nabantu ndimphuthume and then after that ndimthumelele imali athi izawulunga within 2 days no code 14 yeah wathi izawulunga and then after that hayi umuntu uyanyamalala ndimana ndisiza ndiyakhola inyanga zesixhenxe ngo hayibo 7 months oko so ke ngoku ngicela nincedeni makabuyise imali yami okanye anikeze license ngoba ndiyenda ya emsebenzini kanifika phayana kanifika emsebenzini kuthiwa hayi ayisebenzi le license yakho. Hayi wakunikeza le license? Unikezile unikeza umgunyathi. I-fake yento. Ngiyaxelela. Ngoku uyanikwatisa kakhulu lo mfo cause sometimes kanizile phaya kuyi ndifika khona igirlfriend sometimes kanifika kuyi ndifika khona enye intombazana so istory samasdibani kodwa yena uyandazi yena. Uyakwazi. Uyandazi kahle. Hayi bhuti wami ngicela uthe siphuma siya ngaphi sihambe sincokola ngendlela. Sehla ngolu hlobo. Into kunayo. Ngibaleka umusic. Yeah.
No bhuti wami ngizama uku-understanda kakuhle story. Uthi wena wakupha okengoku emsebenzini bathini xa bebona ufika nale fake license? Bayothathile amaphepha wami nda-appruvwa kodwa ndizawusebenza. Ingxaki belapha ke ngoku abesithi bacheka kwezinto hayi kodwa ndifiki tu ayiveli nje hayi andiyiveli kwasesystemini ndingumgunyathi kakuhle and umphile le 14,000 ndimnikile ndiyayifuna ke nami ke laa nto and ndifuna ndadlula ngumsebenzi ngolo hlobo nje qha. Yema bhuti wami no masiye da ndizama u-understanda ngoba le situation ingathi bucayi wena bhuti wami yaqonda ngoku uke waya wathetha naye wambuza uba hayibo mfondini ithini into bhuti kunini bhuti nithetha nalo mfo xa nifika every time fika khona i-girlfriend entsha sentsho xa umtsala phaa emnxebeni ngakwi-Facebook yebra ndini mandikubonise nomntu hayi bhuti wami yona ndiya-understanda kodwa nani andikublame bhuti wami kodwa sendixelena nama-viewers emakhaya into ezifast mani azisebenzi bhuti wami yabo man into ezifast into zothenga amaphepha into ezifana nezo because uzozifumana sewusengxakini yabo. Alright okay sincama bhuti wami sendishiye no sendenzela uba ndifuna ukuthetha nama-viewers amanye abukele apha emakhaya guys le nto yoba nithenge i-license is not okay because wena bhuti wami yakubone kune-accident ezininzi ezenzekalayo apha ebomini khona yonke loo nto and ayikho right wena bhuti wami yabo and unobangela waloo nto isuke most of the time kwinto yobana ngoba umuntu uyithengile i-license yabo anditsho uba njani kodwa ayikho right loo nto bhuti wami yayiqonda kodwa kona sokwenza konke kusemandleni uba sikuncede because yena bekumele yenze into eright ekwenzele into eright esebenzayo futhi uyayiqonda la we awu kaloku ndithi mhlawumbe sisaqhubekeka no singangena wena bhuti wami akhona ezinja akho zinja dala ndisiza apha bhuti wami qha kakuhoyi lo mjida ke hayi no uzosixelela kakuhle uba kutheni yenzele ngisiza apha kaloku ayino madoda sanibona sawubona webhuti kunjani wazama ukugcwele kanje ngathi ntshontshile kwenze njani umgcwele bhuti ngiyaxolisa ukuthi size mugcwele bhuti bendisacela uthetha nawe kancinci ubhuti akamind uphumela ngapha ngifuna ngaphange isikhulume yaphuma bhuti akunankinga ukulwa wangumuntu ungalwi nomuntu ilwa nomsebenzi ulwa nomsebenzi hayi ubhuti yena usebenza phi ndixolise nje before siye good mina ngisenza e-driving school ngidila ngama-license udila ngama-license alright ubhuti wami etha kamxelele ubhuti ngoba niyazana uba why silapha namhlanje iphi license yami ndifuna ilicense eright because undluzise nangomsebenzi iphi license yami ndiyayifuna hey uyakhumbula lelanga waza laphaya uthi wena ufuna ilicense lelanga waza uthatha ilicense uthathe kimi ndithathe kuwe wama nale chomi yakho ebhulu ukunike malini bhuti lonke ngifuna 7,000 ufuna content public awuzana nemali ya 3,000 uthi yena uzoboleka imali kumatshonisa fuck off umnikeze malini webhuti 14,000 bhuti wami ngikunikeze 7 bakunikeze malini unika 3,000 ku 7,000 content malini 3,000 bhuti wami okunikeze malini lo unikeze 3,000 can you take this guy that side me black sina take that guy take him there oza ngapha no sondela webhuti cela kwenzeke something namhlanje Jozi bicycle ungawari bhuti jonga noma ngisemapoliseni no dikiwe nginomfana abantu abanje ndisiyabazi okaqala uyamvuya xoka zandithi wena usibonisile le proof omthumelela yona uyayibona and beyisho ukuthi i-driving school yakhe yonke evidence usibonise yona so into esoyenza thina yeko Mr Jones basancokola naye nje kancinci uzoyixele inyani uzoyithetha yona suwara thina siyakwazi abantu abanje siyakwazi udila nabo wena tawu uyayibola sinendlela yethu yokwenza umuntu xa ngabe unobuqophololo futhi akafuni uzibonakalisa uba ungubani sinendlela yokwenza izinto uba simqondo uba uyinhloboni yopenti uyayibola
into endiyitshoyo ndifuna ukuthi nabanye abantu bayazi le fake lena usayiphethe bhuti wami because ndifuna nje sibe nento ikhona into ikhona isekhona le fake ya ndishiye pha njengoba nisino sizodlula ngayo because into endiyaziyo ukuthi izophela phi lento izophela ekutheni sizomthatha vela sinomshiya apha because baninzi abantu icacile ukuthi baninzi abanye abantu abangamaxhoba njengami ayibona icacile baninzi nje abantu ebusy ngabo imani baqhatha imali zabo i14,000 lena esithetha ngayo bhuti wami eqonda ayondlalo ngenthenga inkomo ngewusa abantwana esikolweni yabo la way and yena uyizoyithatha nje iyitya nje isikanjalo kuba ngathi akho into wrong hayi no sizodila naye well guys isamele uMr Jones ke no Mr Blacksino ukuthi siyazi abantu andithi vele most of the time xa sifikile thina baqhela uzenze izinto kuba uqonda umuntu sizama umbuza into esimple nanko okay ngiyaxolisa ubuthi ngiyaxolisa ini yazi mhlalise lapha kodwa nami ngiyakhombela ubuye mzoshamsini bami uyatolisa ngicela undenzele ifavor eyi1 wona bhuti ngicela unikhuphele le certificate kancinci Mr Blacksino ngicela unikhuphele le certificate esishoyo ukuthi wena on driving license so e-ofisini yenu vele nenza ama certificate ama driver license a fake lento ithetha ukulamba mfethi Zabulala no Blacksino mbambe lona mara wena ngesingawe uyibona into right leyo ukuthi nizoyenza kanje abantu bezisebenzela kabuhlungu ukulapha imisebenzi ayisekho bhuti umsebenzi ayisekho so wena sozobona ukuthi uzothatha imali abantu abayiphandeleyo abazama ukukhuphula impilo yabo bengithatha amachance and uyayazi ukuthi lonto iyabophisa wena la eSouth Africa uyayazi lonto uyazi and uyenza kanjani into usazi wena ukuthi wrong ngiyaxolisa ngeke ngisaphinde ucinga fana mhlawumbe umthetho awuqinanga ngalendlela uba wena ngeke uzobonakala ngiyaxolisa ngeke ngeke usaphinde so labantu abangiteni wena bhuti wami kumanje ba driver ngama license angasebenzi awe fake bathenge ngemali so mabethenge ngemali kusho ukuthi wena ugijimisa imali phambili awunanxaki ukuthi labantu laba bazoyenza ama accident la endleleni kufa abantu ngoba bakwazi naloko ukudriver ubadayisele into nje engasebenze ye fake ngiyaxolisa konke so understand ukuthi engapheli yahlola kanjani so bakhuluma kanjalo ufuna kufika thini Josie Bioscope ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi uzoyibhatala kanjani nini okanye kwenzeka ntoni okanye ndigise emapoliseni ngoku ngicela next month uzobuya uzothatha 1,000 rand next month uzothatha after ama 1,000 rand bhuti angisebenza masettlement that's why ngiyenza konke lokho awusebenza indlu kabani le wena bhuti nikiwe government unikiwe igovernment bathi hlala la kunani ngaphakathi la bhuti mhlambe because lo esingayibamba ngoba ubhuti wena kakuhle kumele ejele wena bhuti and so konke instrument ukonke uthathe nge-installment mara kunezinto ezilana ngithi ngaphakathi thina into esifunayo ukuthi sithathe izinto ezizoba worth imali kabhuti i14,000 ukuze ezoqhubeka eyisebenzise ngendlela eright bhuti ngoba naye sazom-advise ubhuti wami ukuthi eyebantwini aba-right abayenza ama-driving license a-grand asemthethweni uyabona ukuthi manje inkinga oyenzayo ingakanani inkulu so thina ngeke sesilinde wena uyejele njengamanje bhuti wami ngoba lento yenzile bonke labantu bobakhokhisa ama-14,000 ngiyaxolisa angeke uphinde yini lokho ubhuti wami angithi umuntu makamoshile kwamele ebhatale izono zakhe la eJaredini uhlala nobani ngihlala ngiyi-1 akunayo ingane ingane azikho zihambile sesikolweni ingane zihambile esikoleni okay into esoyenza ebhuti sohamba nawa e-police station njengamanje and then i-police station sifuna nje ukuthi siyothatha siyokushiya wena uvalelwe lapha thina sobaxelela ukuthi sobuya la endlini sizothatha izinto ezizowotha i14,000 kama brother uyayithola ngiyaxolisa and isazobalandelela futhi bonke labantu abayenza kuwa ama license wena bhuti ukuthi sibaxelele futhi sibaphuce lama license azule ngoba awekho emthethweni wena bhuti wami basazoboshwa nabo endleleni yazi ukuthi uzobophisa abantwana babantu unayo imali ebhenki okay akushuthi uzobhadala phambili wena Mr Jones please take this guy Blacksino thatheni vaya naye lo yima bafo sivale la
sivale iminyango wakhe ngoba ndiyayibona lento ukuthi uzothi manje sokulahleke uzothi sokulahleka izinto la bhuti wami before ngivale ishow yami ngicela ukuthetha nawe bhuti wami kancane mntakwethu ngicela undive futhi univisise kahle bhuti suyenza into yokuba uthenge ilicense ungakwazi uqhuba anikhathalele uyakwazi uqhuba hamba esikolweni driving license uhambe uyongena ama-classes uhambe uyongena ema-gateini wenze loo nto uzoyifumana ilicense ngendlela eright esemthethweni uyayibona wena bhuti because the next thing that's gonna happen xa ingabe uyayithenga ilicense uzokhoza ama-accident ngoba wena awufundanga wazi kakuhle ukuthi i-K47 isebenza kanjani. Ndiyabulela bhuti wami. Uyayiqonda wena bhuti. Ngiyakuvisisa. Yeah, because lento lena into bezokwenzeka one day ubuzoba ne-accident ngoba ungayazi ama-rules wonke awenzakalayo mayingabe yabona ku-driving school bhuti wami zikhona ezinye izinto abakufundisa zona ongeke wena uzazi mhlambe xa ungabe uke wafundiswa ngu-ankela wakho udriver angeke kufundise yonke into ukuthi driving ihamba kanjani uyayiqonda. Okay, ndiyakuvisisa bhuti wami. Ndiyabulela kakhulu kodwa ngencedo lakho. Hey. No, uzoyifumana imali yakho. Andithi umvile uthi unayo imali. Uthi siyikhupha ngoku. Hayi sodlule emapoliseni uhamba ndiye driving school ngoku. Xa uyifumana imali yakho futhi. Ndiyacela futhi ukuthi usikuthina siconnect nabantu abakune driving license esemthethweni. Ndiyabulela bhuti wami. Uyayivuma loo nto? Ndiyavuma. Ndiyacela ke bhuti wami ulandele Mr Jones lapha emotweni yayiqonda. Ngizokufumana lapha emotweni. Sharp. Guys ke niyabona ke into ekwenzakalayo la inxa kandazi ukuthi ngoba kuzomela shiye sikhile or senze kanjani yebo i-situation ukuthi kanjani ubhuti kahle bangapha abantu out there abadriver nge-driving license efake and uyayibona ukuthi leyo nto ibuye isikhozele ama-accident uthi uyahamba endleleni ufumaniseke kunama-accident amaninzi just because abantu bafumane ama-license ngendlela nge-shortcut akazange waya ku-driving school wayofundela le nto ukuthi yini because I believe guys kunama-basics if ungayazi i-driving there is basics abakufundisa zona in terms of roads nama-signs yonke leyo nto ngeke uzuyifunde ngoba wena uke wafundiswa ngumakhulu wakho okanye ngumkhulu wakho ngebhakhi yakudala uba kuqhutywa kanjani uyayiqonda lo way so mangabe nawe ufuna ukwenza i-driving license ndiyanicela please stop buying ama-license ezitratweni hamba uyongena egateini ufunde kakuhle ukuqhuba ngendlela eright because uzozifumana sowukanje sebekudayisela i-license ye-fake and izokhothapha nawe because amapolisa xa ekumisa ku-roadblocks befumanise ukuthi wena kunento erongo onayo une-license ye-fake bazobamba wena ngeke bebambe lo mntu lo ufumanise ukuthi kuba nzima nokuthi uthi umkhuphe lo mntu lo owakudayisela i-license yobuqophololo so ndiyanicela guys mayingabe nawo nenkinga lapha emakhaya cela ungalibali ukuthi usibhalele on josiebioscope.co.za on isifollow isho all across social media siyi-Josie Bioscope guys ningalibali nokushare ama-videos ethu nixelele abangani mayingabe bafuna uncedo bengazi ukuthi bengenza kanjani sikhona siyi-Josie Bioscope guys into soyenza somthatha my brother simse police station eyobanjwa and uzofika ikhuphe phambili ngoba uthe unayo imali kwi-account uzoyikhupha imali uzomtransferela my brother impilo ibuyele grand ibe normal. I love you guys and I'll see you on the next episode. Ciao.